Kyamukola kya bbeeyi okuba nga mutugobera ku YouTube channel yaffe eno YY Media. Bambi kitwizaamu amaani era mujja mu maiso. Tusaana abayaka bakali ku subscribe nga to go ahead and subscribe. Like and share our videos. Nze Yolisigira Yazid. Emboozi yenaye olunaku olwaliro yanaku emboozi tesanukisa. Eriyo mwana waife omuwala eyava Uganda mu district Ganga yaja Saudi okuba ekyeyo era ngono yali musawo bana ab'empiso wabula yali yakolamu emirimu gye ng'ate bitambula bulungi ng'oba oliawo akadwaliro ko keetaagamu ku kapito yalowooza nti wanajja Saudi n'abaayo ku emyaka ebiri anaaba oba oliawo ng'afunye sente yata mu kadwaga shopu ke yatandika okola asobola okufuna ku sente alabirira abaana be. Omukyalo ono namumbya Medina wa ku kyalo na suuti era nga amawulire agaliwo nti ono yafa yali nga agiira okola mu nsi ya Saudi Arabia. Ebibuuzo bikaali bingi ino ebyetoolera enfa ye era nga aboluganda bo balowooza nti yandibanga yatolebwamu ensigo okusinziira ku mbeera oba oliawo ye yalimu n'ebigambo bye baasemba okwogera ku naye. So tuli wano mu maka ag'abazaire ba namumbya Madiina okulondola ku nsonga eno wabula ekiriwo nti kasooka ono afe guweza omwezi mulamba era nga abazaire bakakonkomalire gano n'ab'enganda nga kwote n'abatyamye. Omuntu waafa abantu be babegomba okumuziika mu nkola eya Kyafrika mu nkola emuweesa ekitiibwa wabula ekiriwo nti ono yafa wabula mwezi mulamba bakaali kufuna mulambo era nga batukobere nti bagezizaako okwengejinga kampuni eyamutwala wabula baba wenaku ate balaba kuleeta muntu babongezaayo. So embeera neriwo. So tuli wano mu district Ganga ku kyalo Nasuuti okulondola ku nsonga eno kikyene ekyaviirako mwana waife namumbya Madiina okufa. Amawulire agandi gakoba nti yali ati yafiira mu accident mbu yafiira mu accident wabula nga ab'enganda bakoba ati baasemba okwogera ku naye yabakoba nti yali agiire mu idwaliro mbu kwidandaba mukama we omukyala yali afunye corona wabula waira ono yasindika ka audio yakubira ab'enganda nti yali agiire mu idwaliro kwidandaba mukama we yali afunye corona. Bali bakamala okwogera ku naye okuweza ka audio amawulire ge bajja okwiramu okuwira nti afiire. So family yeebuuza ate kabiri nga ono ekabiri ki ekyamugema amanga awo n'afiirawo. So balowooza nti oba oli awo mu idwaliro yali agiire bamulimba bulimbe ati oli kujja kugenza wa corona aye tiyali wa corona oba oli awo ye bamukubira kalifomu yabanga awunga bamukola kye bayenda ekyamuviira ku okufa. So bo bene mwana bene namumbya Madiina tibamativu nabyogerwa nti yafiira mu accident era bo bayikirivu mu mutima gyebwe nti yandibanga bamutoola mu ensigo oba oliawo bye bali kujja nga bawulira ku bantu abafa naddala nga bagiira okola mu Saudi Arabia. So nze ndi wano ndi Yolisigira Yazid ndi wano twayewayeeko kuna abakaire n'ab'enganda ku nsonga eno nga wembakobye abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tulondola ensonga dino bambi kiyambako ku abaana bangi ensi edd'Abarabu saawa eno ne liri kuwaina abaana Uganda emirimu naddala abantu abajja okolayo emirimu egy'abamaidi abakola ku noni abakola obwasikaali. So twenda okutegeera lwaki abaana Uganda batandise okufa mu ngeri ng'eno.
kino kiyamba kuko oboolyawo abaana abandi yenza okujja okutegera kampuni oboolyawo de basobola okubitiramu n'ebifo ebindi ebituufu basobola okujja ne bakolera ebisobola okubayamba okubaawo nga bakola emirimu gyaibwe bulungi nga oboolyawo ezira wasiwasi nti basobola okubamiza omuso. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Tuli eno ku kyalo Nasuti Iganga ngeri omwana waife eyava eno yaja mu bitundu ebye Saudi kuliya okuba ekyeyo onaabeera akola bwa maidi ng'atereza waka wabula yafa mu ngeri ekaali kutegerekeka era nga waire kampuni ekoba nti mbu baagikobera mbu yafa accident baabenganda tibamativu kuba baakoma okwogeraku naye ng'ali mu mbeera nungi yabakuba mbu koodi agiire mu idwaliro kugenza mukama we yali mbu mulwaire era mbu yali yakamala okwogera nabo okubaweezaku audio ninaye mwida kugiwulira waliwo akabitawo dakiika oba 10 omukaire edda kwogeraku nife mwe baawulira ati afiire wabula abenganda balowooza nti obaolyawo yandibwa nga yayitibwa nga yatolebwamu ekibumba nga bibawulira mu nsi ed'Abawalabu. So tuli wano mwezi mulamba kasooka Namumbya Madiina afa mwezi mulamba abenganda balindirira omulambo obaolyawo bamuziike mu kitiibwa kuba yali ku abantu be yaviira waka tebamwagana ku switi ayi gukalemye okutuuka kampuni ekalemereirwa okutuusa omuntu ono wano. So mami tukobere kuku ono ajja atya kuliya era ki ekyamutwala Namumbya Madiina? Namumbya Madiina ekyamutwala kuliya yali nga yasoma busawo nga mukozi mulungi buli kimu akisobola ng'atoolamu amaino azaalisa atunga buli kimu akitegeera aidanda balina ezuusaawoni abantu ng'ayakolera abantu yasalaga ati maama nkweyo okukolera abantu nga tebansasula sente kanje kuliya zeena anoonye sente nfune kapito nsobola okutaawoza eno idwaliro lyange nsobola okusomesa abaana bange nimu okubalabirira uno otandise kulwala tokati mukasobola akola kanje eno ne sente mbalabirira tena nakuba nti kale tuti wazira buzibu twajja ku kampuni twabakoba. Yali ku abaana bameka? Yali ku abaana 3. Bakaliwo? Baliwo. Omuto asembayo ndowooza wa mwaka 8.5. Ate omukulu? Omukulu ali mwesito. Mpera anu twakola ki? Twajja mu kampuni ngena ku omwezi 14 babeeta ati mwidi ogwokuna yajja yakati ayege baida tibajja kuira bavuireyo bagola baidira bitete bya mukaga nakina kitibakairira ala baidira mu ndimala yako yajja nakera kunche namwerekera bwire batete batoke sawa nga 10 bali bagala 2 obundi mugala wange mukamutabane wange najja nabawerekera nabatuusa mutawoni bani namutoka nze naira bajja balwayo mu kusoma abo balwayo kolona yangirawo yabakali kujja balwayo kolona yabasiba era basimbuka bamalayo emyezi 2 bajja mugwa mukaga bajja mugwa mukaga omwaka ogwo guwaire ngaye bava akano mugwa kuna batukeyo basoma bajja mugwa mukaga. So tukobere abaire akola ki kuli yeyo? Abaire ngali mbete ekiyumba nga afumba nga maidi ngaye ayina yankoba twamubuuza ati yo lyoti yakati yanze ndibikala bakama bange benafuna balungi era bambisa bulungi banenda naino tina banji bali 3 aye ndikwenda kujja nabo maka bali kontwala emeka yajja
gwali mwezi oba gwa 10 yaja bwe yayira bulungi Yakoba ati naize era nakoze eki ndi yaja ati muiduvu mama tienda buti kundogana kunzanira kumwe muninde bulinde buti ndi yaja ati twasirika buti kayigo tubatubulira tuogera naye tuogerezagana tamala wiki tamala nakudira nga takubye eki masimu kubuza ifa kuki ku baana be ng'ayenda ina abaana be naddala kano ke yali kaakato buli kaseera ayenda kwogere ku naye ayenda yali kalyogera li anti baliyo balungi Yakoba okumukubira twamukubira yakuba amasimu ali ni muganda wo ogundi ali Kampala muserikale yakati nina ebigambo byenda okwogera ku nani ni mama aye twidye mu idwaliro bano yakuba eno amasimu so mami mala afwe yayogera ku nimwe yakati alikwenda kwogera ku aliwe yayenda okwogera ku naye yayogera ku neno nifwe mafwe ku isimu Yakoba ati mutusabire mukama wange alwaire korona mulese muki mu idwaliro aye bali kunkoba ati ninze nje okumuidandaba takati nga kikulu yava kuife kai yakubira muganda wole ati ndigano muidwaliro ayendese mukama wange alwaire korona ole yamukoba ati oli mulalu oli wowe jakola mulimo ki oli nekisa ojoti okuidandaba okukola obwa usigalo meka inoida muidwaliro noidandaba oyo mugafu inazira ku bantu be abo benda kuita bali kwenda kuita bajja kutula mu bintu bitundu byo bakuite era toikiriza mbuya mukoba ati maze n'okusayininga ati osayininga bajja kuwa mulimo muyaka bajja kuongeza sente osayininze kibyo sayininze oidi mulabula lwayogera ino yamakati nini wowe ere bajja kuita indowooza bamweta ku kaseera ako yakati mpera no lekanje ayega bitatotola ku isimu sawa ndala nakwatandika okubira ntalira kwe mu busy dange ningi nikwenda kwogera kuno ndikwenda isimu lya mama tiribulikana nikwenda kwogera ku byendi kwenda okola ki okobera mama aye kanje je mangu oida kuira mu okube ngesa wana mbe koze ki ebisewo olwo omugalo okujja okuira mu okube isimu ngatiri banku Yakoba no okubeno yakati mama nga babisewe sawa namba nga amaze okwogera ku nimwe ati agire mu idwaliro wabisewe sawa na ati bali mu idwaliro wabita usawa namba majo kuba ku masimu ge ngazirako oluna kulona ne igule elyo olenga omusirikale n'omulabufu yali debo okuva ipaka bwaziba bwakya yakuba kulieka elieka wali kubaku lyaliranga lyavuga ngerezi ragema lyalira lyavuga yakati bana nze ntiremu midi bamwita kubanga twakola ki Yakoba ati agire mu idwaliro ati nsayininze amangu ageisimuliziraku nga nsonga kiyekola ki lwakiri bula ku isimu lya midi bayitiri bulangaku eno twakuba ono yakuba yankubira ku isimu ati namukawe muli mutie yayi tuli eno amagulire gamugala wona gatali kuno nati ena isimu tiri bitamu nakubira ole minankani yanga ati mama ati mugala wo mama nze ntire ino nti baboneka bamwita kubanga nga amasimu tigabaku yenkube kati bagema ate nze yanko bati asayinize n'okusayininga yasayininga ki kye yali ayidi kyataji kukola twatandika okubanga tituli baterevu yenkuba kwene isimu ati nze titerera naire nze ndi eno ndi bina kandi abantu bamalanga n'emyezi nga tokoze ekitoyogere nabo ndowooza bali oba isimu lyagwa atandika okuba mu kampuni nakubira aba kampuni nti bana omwana wange talikola ki tali kuboneka dino wiki dija kuga ibiri dija kugera na yakusatu yino ndiye tukuba amasimu gaziraku owa kampuni yena yatandika yakati kanje noniye kumboni naira mukulu okubiri naira mukulu okusatu yakati saa okusatu naira mukulu okuna yakati ya saa weno kankole ki kanje mbone kulwe sande nja akobere kitofu yaja ya alibu nkoba ati ongayirwa kuna na alinda paka kulwe sande enduka kulwe sande dali ngayo buvwa kwawo mvana mukusaba naida gentukira mukatalawo nafa kundikangule kwa amatoke gakwenje nkole ki genje okulya nafa ku pichi ya nkumirawo na jawali esimu lyakoba kaneri omulenze wa kampuni
namukoba nti kimuko kampuni yamutwala ati birungi si birungi nti kiki ati media mufu ati mwanyinaze mufu amukoba nti maama natandika okugwawo nalavuta nalira nga wena bwoidye enzimira bambeeda naera namubuuza nti ye yafaaki ati yafa accident baali bakomawo nemukamawe nga bavu emaaka baali bakomawo emotoka yagwa yabaita bana baali mukaaga bana bafiirawo era munumba eyo mwasigala mukamawe muntu mulala yenka omusaada mami ate onkobera oti bajemeka yeira yayogera nimwe bulungi yabakwatwize bulungi era buti saino mfuusa hajati tebakanzanira ku bito kabiri ono report ya kampuni erikoba ati yafa accident babe bava nimba kamabwe meka omanyi olugendo luwanvu batambula ne bakola ki ne bakoowa ne bafuna accident bafa namukoba nti ati nedda maama nkubulire ekituufu olw'ensonga nti n'ekifo kyeyagwamu kale ng'oba ogwire buseesa n'ekifo kyeyagwamu n'omuwala mwenyini we yatuula era ye yafiirawo ku sipooti bagenda okutuuka mu kadwaliro akali awo kumpi nga mufuwadda namukoba nti nedda yakati kale bw'oba owakana tewali buzibu tujja kubitambuza wonna tulabe ekyenyini ekyakola ki ekyamuyita we tunaaba tutusene tujja kubitambuza wonna tulabe ekyamutuuka kyenyini ekyamutta ati naye enchakeera waide ku office nakoba nti kale wetwakungana tuli kulaba kibi kyeigulo nakoba nti nga sijja kusobola nzira bulamu yakati kale sindika omuntu yenna sindika mutabanewo aide nasindika abaana eyo babiri bajja nasindika Sumaani yajja n'omwana owundi batuuka eyo bayogeramu batambula ati kyenze tutambule nga yina omuntu owuwaiwe nga buli kijja mumaiso akola ki akitegeera bajja okutuuka mu ofiisi nga bakoba ati ifeene ensonga daimu edamidi twadimala era tutambwiza buli kintu bwekisaana kwembase buli kimu kiwoire ekyesaudi waimu yonka mukoze eki niyesigalire mami nibani abakola ku kyesente kampuni ebyokumwiza nga neri bikolaku aba basabamu oku nga famire tibatusabamu oku batukoba ati ebyokumwiza tuidamwiza bakoba ati n'okumuziika tuidamuziika nakoba nti ate midi omuwala abaliko abaana be bato basatu era basoma tuzirawaire buyambi n'esente dene dabaire ngaakola dizirawo kuba dibaire ku account nedindi akati yadigiramu okwemeka dizirawo buti tukoze tutya yakoba ati mukaire tuida abayamba aye saawe eno tibuti tuida kukola kulumbe tuida kuiza omuntu ngaize tuida kuziika tuida gule ebikola kale mmere biki tuida bigulakaawo tubenga nti ate abaana okusoma nakina kino okulwala n'embeera nifwe yakali tuida afunawo okwesente entono yatujja okubawa aye tulina okuwoza ni kampuni eri nsiwalensi erina okola ki erina okufuna sente derina okubasasula aye ebyemisango tibiba byaleero tibiba byaido kyo mulina okukigumiikiriza okay mami ngeima famire muli bamativu n'ensonga ekoba nti yafiira mu accident ng'ava emeka era lwaki tetuli bamativu okusinzira bwe twayogera n'omwana waife n'atuyinonoola byaliku aye ate bo tibaidi nga ife twayogera ku naki noolwo omufu yatuyinonoola bo tibakiidi bo baidi nga kire ekyemaaka kire nekiriwo titwogeraku naye aye tituli bamativu nga ife omwana nga yafa accident era nakiwakanikizaawo namukoba nti ekyo be mulowooza bwe ki ekyakolebwa kwono mu kiseera kye bamukoba ati oyabakubira ati njiire mu iddwaliro libamusayiningisa ekyakolebwa kwoyo ku saawa eyo nze kyendowooza ng'omuntu kuba yali akayogera niife yayetebwere bwayetebwere nze ndowooza nti yavanga ena ati nga bamukuba kapisa akakalifomu nga kale tulikuba empisa eno aye yakolona kuba oli kujja kwidandaba waki wakolona ndowooza nga bakamukuba nga kalifomu nga afa nga bakola kyebenda baba batoola mu nsigo baba batoola mu biwuuwo oba bibumba tiidiiku aye nga nze ndowooza enkoba nti bamutoola mu nsigo
n'ebintu ebindi. Okay. Emboozi effe ye mwana waife Namumbya Madina yafiira Saudi mu ngeri ekaali kutegereka. Kampuni ekoba bagikoba mbu yafiira mu accident ng'ava kulamaga Meka. Aye wabula bino ebyokulamaga already ono omugala yali yayise kuba yayogeraku n'ab'enganda de abakaate nayize Meka namala okulamaga bulungi era butisaayi no ndi hajjati. So tebayikiriza kyaka nti yafiira mu accident kuba yayogeraku nabo ngayize yabakaati eyo navuireyo kyawaire kyova bona bakawankawanka abafamile bakaatamata tebayikiriza. So mami butisaawe eno akaweefuba ow'okumwiza eno mutuuse kuwa? Kaweefuba ow'okumwiza basooka batukoba ku lwaduuzi tuli kumwiza ku Lwokuna kunkyo kairi mpano Olwokuna erwatuuse ido bankuba tuli kumwiza tikira kusoboka ido Olwokuna leero ati baida kumwiza Olwokutaano enkyo era omwana era abaliyo twabalobera okwira buti ebituuse leero kaibakobye ati bajja kumwiza ku Lwamukaaga saawa 10. Kale twasigala nga tuli awo tuli kulinda bye tutategeera. Tabawa ku nsonga lwaki bayongezaayo? Leero bakobye ensonga ati koodi enoni yabaire idwire. Enoni yabaire idwire gyamuleka. Basalawo nga bakaida bati mutubasonige ku Lwomukaaga saawa 10 anaaba atuuse. N'omwana abaliyo bajjayo era babakoba ebyentebe kubanga olwedde neyasasula esente gwe twatuma mutabani waife naye gye yasasula sente edaki edde enoni ere n'okwiduza buli kimu nga ole Haji mwene kampuni kale ng'abimuwaire ngaye ali kubita naye mu mitendero nga ye naalikola ki naali bikola kwabitegeere kweyaka ati mumpa omuntu abantu abamu ku bantu baimwe benaatambula nabo mu nsonga dino. Okay, mami nga tulindiriranga oba oli awo omubiri gwa mwana waife okwira iwe nga mwene mwana oyerekere buzito ki okusinzira ku baana ono beyaleka okubye kwa abandi bali kusiniya awundi muto oba oli awo totiremu kukalubiriza nti ojja kalubirizibwamuku otukole n'okutukubya otusente daabeera akoleranga debere ku akawunti tumwidi oba yata ku akawunti ki nedidimbo dizirawo olowooza tojja kalubiramuku oba oli awo? Ndi kalubirizibwa ino era tuzira na buyambi olw'ensonga nti ni dada ni bawange yali yakafa. Abaana abo nga bwe mwidi abasada abazala mu baana abakazi tibafaayo era okuva obuto balina ife wano tika nti baba bena balina ifo tibaidanda bani mama waibwe avuirewo buti wazira kyakola kindi tuzabwira ndaibwe nabona tubaire tusaba nti kampuni ekole ekisoboka esobola ofuna ku obwidanda by'obumala busobola okusomesa ku abaana abo nibamalako. Ate wano muliwo okunenteeka donadona oba oli awo nti mwida kuyamba kuku okujja okweyongera okukebeeda omubiri gwa mwana waffe mutegere kikyene kiyafiire? Tubaire n'entegeka eyo naye tuli kulemererwanga olw'ekubula esente naye ge tufuna abatugemeraku tusobola tukikola tuliredde okikola. Okay, ebimu ku bisamba mami olowooza kampuni ekoze ekimala naddala okutandika Madina mwe yafiira ekiseera kye yafiiraku mwategeezebwa mukaire muli bamativu n'engeri kampuni yegemyemu ensonga daimwe? Ate tuli bamativu nga nife twabuukiriza twajja najja mu kampuni okunooni oyo mwene kampuni nga ye taidi namukoba nti omwana wange tali kuboneka nsonga ki meye naye atandikira awo nga etaidi era nibale bona nga ebintu babisirikira abembase
bano bajjayo babakolera ati ebintu era ife lwetwajja lwene lwebaamana lwebatandika n'okufulumya ki amawulire gonna n'okufulumya mu kifo ye tulimu ati omwana ono avuira wano biki nga bamaze n'okubeera ife ng'ono agiireyo luvannyuma lwanaku 4 5 memale ndoola nti balondedde midi nabamani afuire ati oba nibe n'abatukobeire nife amasimu tutabaku twatandikira awo tukajja maiso n'okuwira ku ab'enganda kyabayogera oba oliawo abayogera ku ne Madiina ng'akaali kufa ebigambo ebyasembayo so obo tukobere ku Madiina bayogera naye ekiseera ki nakoma okwogera naye essaawa ddaali nga 9 mu 10 awo edolo igulo mwayogera ku kira yakukoba ki yankoba ati eno gye ndidye ndese ku mukama wange mu ddwaliro mulwaire tyaye netiwaka nini netiwaka nafu za wifi ndikozesa mu biza netiwaka ti nungi yetwejjeneza netiwaka bulungi kati bwe yankoba ati aye ndise ku mukama wange mu ddwaliro aye munsabire ki munsabire mwene yalaganga ali mu obulwaire oba ku kirwaire kyali kiri kuluma mukama we yatyamu yatya embera gye yayagana mu ddwaliro n'ebintu ebyaye kujja mu maiso step yendi kujamu nsabire bese mukama wange mu ddwaliro amuliramu nti olina okukola n'omulo okumutambulira ku paka niyaja yankoba ati kino tukikoze ngaki family ate bambeereirewo mikwano gyange be batuli bamikwano ino bambeereirewo nokuba ati domperekere ku mwedwaliro nasitukiramu okwogera naye otegera otya nga afiire kati nze kyasooka kulya kitingirawo nga sisita wangole amwiraku weyankoba ati netiwaka nafu nali nemu kukola akobaawo kale nera ye waka nasindika ka audio kunze muvire mu ddwaliro bulungi kandaga nti kajiira kalisiivinze tayiti yeiramu bwakeera kuncho nga bona asindika wasuza otya tiyeiramu kati bwe nvayo okukola ekyeigulu natandika okuba okwekengera mu mutima akanti ono nga buli naku tube tukyatinga atera okundiramu niwe banga nzira kwalekayo message nga tandizeemu natandika okubanga we direct nga bwe nkubayo ngeba eye nga tebitamu eziraku ate nze ekisa ekijinali nina yonka nakubira sister wange yakoba ati akusinza wali kwe yasoka yati okunkobera direct ebyali bya maiso yamaya ko ati okusinza ku mbere eriwo ayinza okubanga network either yali yabulirira obanga afuna muko obuzibu aye kujja kuira kuki kumpe otugumemu tusobola kubugumamu na ku ntono nditi okay buti company amwere yafuna okuvuire kuliya yakolera ngawe mukoba bakoba ati mbu yafa mu accident yafira mu accident nga bava kola magani bakamabe meka tuenda kwakasa wayogera ko kunono nga amaze okula magemeka oba wena wayogera naye nga akali meka oba nga akali kuja meka emeka yaja mwaka gwe yabinisa yera ati nava emeka nga tushatinga bulungi omwezi ogw'ikumi gwe yagira emeka kati bwe twajja ku office so mwabe ne bya accident timwikizagana nabyo tibi banga ne bifani bene bakuba nti papula de batu wati moka yagwa yafuna tomera omuti gwe masanyaze bya accident ni wolinga ebifani bifote jere tebigemagana okay wano abana abenganda tiba matifu nenfaye company ekuba yafira mu accident yebali bava okola magemeka abenganda lupa ati majani yaje okola magemeka ira yava nayo era yatandika okukolanga nabanga kunikubireka yabakuba ati butusaawe no hajja temulamba so
tebasobola kuyikiriza nti oba oliawo bayogeranga na muzimu oyo nga yafaira, so tubabikiriza. So tujja kuswikawo eyo n'emboozi ya Madina nsigaire Yolisigira